ya SOMPA 98.9 woko nkranza ya SOMPA 90.7 doma 101.3 ana fewudi koda no so betumi atie ye anu ya SOMPA FM emaremfi sesese mankesimfo nyina wonma biem wadi ato Kingdom 106.1 and on Facebook and YouTube no so yanam so anansama wodo ya yede eba no de edimo akotinu bi ene say Elsia arawo semne nyanya de bi esi e wo Makati Hills abrantie bi wono ankasa ne nso no wode sekan ya wone yematwe arena monodien e na ato no sanso na kan kwanhye bi esi e wo bechemu a nipa mienu ahwe wo mo kwadodo no a enso eprepre mu ode ye ne amane bofo e betwetwe nkomo driver ne bi nso akwa wi asusu box yes ke wo mu ya 20,000 Ghana cedis ya kasai court no etwena bosu panyi pa ya be mu okasa eba esuma fekuo ne ho dwumadi a wode atodwa se bibi wo wo ka e de akye prophet ahodo ya wonom so e wo mayi mu Honorable Frank Yabo ayem ra hye bedwani yo wo atwoma nwa beja north na wose bosha wo hye ne busuafo na se na de hye no wa hye ase ya wo yo na helicopter ho sansam ye ya tese ba konso ababa ye emergency land na e won kokko na no so mu nsam etese na enam sayo so ama senior presidential aide kaneno eye omayi mu no e de nsem ato mpanyimfo anim se hwehwemu mapa one function so nye bibia na ye de kwa akɔhye nyankopɔn na prabon kokko ekuafo no wo mo hye ase atwitwa wo mo kokko egu fom ni nyane se wo mo se sika ba ye no wo mo ne aban anya adwen Abeka wen mo ye abeka nkofo kokro so dia mana no dia so baba so mo ana ne nyina no yakwa ne beda don hwere ba kwantam asonfo basa agya oba no nkonkron yete ebesom ya ne atena se dia nka chema begu nsemi wasa odia ma wo no ayeme akosia agyiwa kodie boaten mene manoma Oheneyere mame AGYIEWAA esiama bronya abrewatia enafe Obaapa nana ya keche ebusia yenji bredi adaje semno sene sitie no yemmo sobosomo emfa emamo na yekwa woma no so ne ne yamane boni Cynthia wosu akwa akwatwetwe enkomo ene ya mema personal vampire fo wono mu visa wodo ya na ye hwe obehu no obi wono ankasa de dade bia wone yam na wasa atwe ne so no wi ana wawe na chese wadane vampire na wadi bia kosan ni nua na omu nyina atu agu nipa so na omu dane sa niema no ebia ba besi o my God nem ha se no Makati Hills e won krapompuni mantem ha ya na sede eniema siko ye ne yenko Cynthia ho wono na nsem ni nyina da ne nsi ase no betimi e de aboyen Obaapa si memo ha de ba SOMPA kasafidie iso yo eke o sumida si na pom ti say apomi de pa e dia na ye tete wo my God nem ase no mu yo eyampa Ghana de ade tuni anti asambonia ene na sada ne ade de ho aso ni wo me say advantage bi so na owo between owo ni traffic na onenam begin to ask Makati Hills traffic light and express filling station next express filling station in between Cynthia Pacha wotienka enkomo ni se ne Cynthia pese yati mu ye ase kasafidie bi ben senka abetwe ho afiri ho ana se obedwom na ma ye ne a na nka yate wase ye why okay Pacha otini nka se yate won kapa anti ma ne nkompa cho me Pacha ye wo me se me say abrantie na nya be ye 30 years so wo me say and in between Makati Hills traffic light and next filling station a hona na ojina and okoba and man na so pure water ni nyama no so and na more all right ye hu ya ne say watch to and odi awo ono anense so de wo nense no and na nsu ne bi etie and o twen nsu no no tafe muda no na o watching nenso na nkata president no wale oria no mre ya no wasan achi ye wo ni mu no o twiba abonte no wale o twiba ba abonte no we no ofisi mojane enti e koso a be 30 minutes
for 1 hour. And I'm here saying, "Me, Kofi and Ankasano, Sepa." It's a honest now. The mind, they just say, ambulance, every farm, the coil. But when you the ambulance, and I mean, ambulance, so far for 10 years, Omodeno Airport. I see. Wadaloma, I was sure brands here now. BBI correct today. But okay. Mesa was Shanua. O said the now signal was Shanua. Now dream on a woman be entertain BBI and normal mano. Because oh no, yeah, I'm not sure him no free. Oh no, I think and so no, we are not sure him now. And I know when him around Makata Hill. After Tasso station, now on not getting in, it seems that nobody knows him in the area. When you need the bill to buy or the year started or be a new area. I see, Jana Swanson, Jana Sona, Abusia, Kayahu, Facebook on so, Sompa 106.5 FM Accra, Sompa 106.5 FM Accra. Miankasa, the new cinema said, will be Ankasa de Pentuaba one and fit, none and soon watching. Now, what a free Mojana who watch Trinity said, yeah, the Nanquasa for would be not yet a dear woman, not yet Bobo Bonipo. Now, I want to say, on one day, means no to train in San Jose, no Simujano, not to train, no Akana, or Chini kind, no, means no, I wish. Or will near one in some we have in Eka one in not maintain because also visual now. Most of what and so now can be good maintain. Now, surprisingly, say ambulance, need to see one. Almost became a hey, bra, no one sorry to call ambulance and then find a call. Asam no kolabo mi pusana chesa o twetwe ne nso no tafra ho wini wa wi ano obina na se opugu ana ni nyina na kwada so kita no Debbie on rim pingu or rim minute afisi mo jana minute and it's all over saying ho baby again here na mo je bi enwu form na no bra tire so okay this was na ade white people or the busi of na for here sadia see adia ma jemensam ene metiefo nyina ntie wo de ma yemfa wo nsi ha sem no mo ansa na ye na wasewai abusia yama ne boni senti owusu ena ye ne no kodi enkomo no abranti a wokọ bese mfinhie aduasa Makati Hill traffic light no ene o chese filling station bi a wo ne ntem ho ene ono ankasa wokoba se obehu ane so de pentoa wo ne mfe ene ono ankasa atena se wo hwe Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra no ena wono ankasa wo chim ne nso no nimu moja no wo tafre na wo twe ne nso no wi no awe na wa awrade ebra ne behwe bi wate na ne anya busia yentu akase ebo ne so yentu aso yetu aso dia da so agina we hosem emo na ye bekwa homa ne so na ye ne kwadwo fama atwetwe nkomo e de afa nkwanhye bi a esie e wo bechem meka sei nipa mbienu ato ya nom e won se do a dodo no a enso eprepre mu ode ye de wo mu akwakoto ayasabia na amadebo echemu se e ya sorry SD asafo no e na wo mu etu kwan wo mu kwanhye mu e na nam so ema e kai o mu timu e ne ba ko de ehye mu a meka sei awehosem esie na yenko ahoma no so na ye ne kwadwo mfama entwetwe nkomo kwadwo otimi nka ma ha e na joso me nyaba e hoboko de o nyame adom kakranaka yo e ba ne sei ene nkwanhye siye me nyaba me da so de ba ni na no se edi asole no ewo bichim omo ekọ camp meeting anyi omo nkomo ne kurubi ewo gosun batam ya frano Gambia omo kambum ekọ camp meeting ewo Kumasi Kenya ase na no emukọ ebrada edukọ okuada enti memene da no no mu dwumadiri nyina kwasia da no na jese enada omo efiri Kumasi eba na wa onim Kumasi eresna kọ yesunya kwantempo no so kurubi o ya frano bula so se kuro no fura na oba farman na careful bi ho ana driver ni no ne tire ba ko pai inteman su control enam so emaka ni aka kwanhia enipa mienu IF ba ko din de James Cullen ono aye teacher ni o kira de tramanfo secondary school ana osaye asore no na okrakra asore no sika nyina
as a church treasurer no ana elder baako my friend elder SB appear ono so e ya asole panyin baako no mu mienu na na front ho amunum ho na no ana mienu no eto ana na wonse do omo prepare no so na edidie e serious pa nti ye de bi ko Komfano teaching hospital e Okumase ana edidi nso aba the advanced medical center ana the Chen government hospital am no kasa ana pay ye kwa ne de na se omo de ne de e kakra nti mpempre am no kasa de ka kwanhia esi a SD asole a ekọ Okumase omo eba no nipa mienu na omo to ana na wonse do mienu no omo to ana na wonse do no omo do makwa akopie mu awo moche no ewo bechem government hospital tubusame a yetie eno no mo kojo fama ye beda se papa ene mama ne bo kwaso ane die chema ye adeshma mani po kasa ye eyense ntwani kojo fama ye owo bechem ena wote se wo cheche mo no I was sure your concern from na Pacha District Court no one more aquasatana. Na kwa one more coin of Branta Quabia one Finchano Aduno Miensa. Ne day Anna Derrick appear Anna and nay, Wadano Quakojana Adaban Prechi. Na one which the Muana say a Brantiana Quaco Dema Bosumena Makuma Kutumino, Nessa Afeco no dia Yamponko Juma Adiaka home. Nina no Ayasa, Nistashi Master, ya one and a year Juma I want Patasia, and no I was Santa Mantemu. Na one which you say, one my year Juma mufie bebre nie station master no wono atempatasie ho ana Derek Apia no enso atempatasie wona na mo bia te baabi nko ya chese obi ya na dwuma na July bosum da to so aduonu nko no ana station master ye friend say agyeyi wo traso akwa adwuma na wo pon be asa no nko no babedru fie no hunu say obi abu ne punu nani akwa wuram no se ade di amesa akoronfo aba ha akoronfo aba wakoyi asane ne nneoma ohese no no yatua pansam dem ama ne susu box bi a wode asie kunese woto ne susu agumuo sika na wom sa abra no ya 20,000 Ghana cedis anka ne sika 200 million ya tam susu box no ko ama sika no nyina so ya maso na eno na wone adehia wom wo fie ono mudidi nkomo no a ana bi ba bayi na so kire se abranti e friend se apia yi Derek Apia no ya wonye mfincha na duonu miensa no womu sa wianu mu ono ano na namfie ono mu a chese wo bom pempe enti womu duom super se Apia no na aba bedi se nyambra sam no a wadwan akọ enti anamso ma akọbọ aposifo amane ama July ni mu a no aposifo ba befa abrantie no se wo mo toto na no anokwa ebra aposifo bi se bisa no toto na no na se akọbọ no se wono ane kodi se nyambra asem no se basien ene na asem de be court na Pacha District Court ana tena asem no so PM panyini anase police chief inspector Christian Amate na de to court no animu e church sane ensem no nyina mu asitie anamso amane court no ahye se Brantie ya France Derek Apia no a wonya fincha na duonu miensa no wo kono akwa dada ban prochi abosome no makoma akudumienu ofirimu fia wode baya de sua de pa sane ye beye na wonko enkobokro no ebiem na ye toa ansam no eso Ano dana reho sam kase wo magana yani ehunu bie ebra yenuano makomako enwotwe ya nanu ada helicopter one mo chene mu ko yi one mo hwe wo boase ne fafra mu wonom nam so ma one mo nyina hye dworobe no emu mienu na one mo aye muslimifo wo pe one mo nyina akorabre na sofo ya wono ahwe fisam ne amanyoye wonsam so no aye ra muntaka Mubarak Muhammad panyipa ne samtrofo de nkomo en wo kire mo se asami na nkomba so obeka na so ba bia dru no Edisa se ewaso wasibribi arekere Ghana man wase no kwasamre pansa Dr. Edward Omane Boama waya soafo anu ohwo ma Ghana ye bambomuo na afofia nto ata na no kwada bi ekoye dabone de ma Ghana man na ye ni nyina tutugu yensam wo no wase papa no kura na no kwada ne de ne dikan ya helicopter abosome nsu ne ye omba tena akonya so no wofuru bie enti na wo bi ntumi hunu ne durumra bi a yese ba mo wuo no ankasa no etwetwe wakwa esisi waso na efra wani enti wo mu de omu nimpefe se ebetumi aba se twedi ampo no ankasa wo kwan ofa so a wo ye na ade enti na bia na ne bra na so ena ma na kwabasa never like boarding helicopter since we came this month. He had never bothered anybody. And he hates it. And he keeps warning me. I use it most frequently. If you go and check the Ghana Armed Forces, their records, probably myself, Honorable Harry Medisu, Mama Ayelza, and the few others might have used it more than any other group. Because every time there's something that needs to be done quickly, we think that the easiest is to just go with the helicopter. Because all the areas don't have airports.
And I'll give you one incident. The week before this incident, the weekend, Saturday, we were there, and then there was something that needed to be done urgently in Tamale, and the president asked them to go and deal with it. So I called the Air Force commander, the chief of air staff, what we call the Air Force commander, that I should prepare the heli for me to go to Tamale and back. But usually when we do this, you have to inform the minister. But you just give them a head start, then you then talk to the minister. You put it into writing where it's necessary. If it's a weekend like the weekend, you use it, and the one you go and come, then you put it into writing for the record to show that you use it. So when I called him, he said, I don't know what he's going to do. Why are you listening to this heli? I told you that this thing, I'm not comfortable with it. Why don't you use the casa? The casa is available. And I said, we are only 2 people waiting. And you're going to use the casa. He said, your safety and your energy is more important than this cost that you are thinking about. So I'm going to call them to instruct them to change it from the heli to the casa. I was trying to turn and carry a sword for you. I was sure a fisam and Amanya some so you Ramuntaka Mubarak Muhammad. Na Sarah was some nimo and some do na no nsusuya do na no ne free empenyufo ne ankrenkren hwaba sebeya o my gan ye bambo ho nsem ene ye mfidia wodo ye de dwuma e wo mai mu hasenom no ye betimi ama ye ni akọ ho sebeya Ghana fo nso tetiru atwentwe ho ensem nyina nso na ban ne behwe na watimi ama no aye na dehia ye kase ya no yewra bese enwotwe ewranom ya wonom eti nananom e wonse adui na mansoafo mienu e na na wode wani kiremu e wo defense ministry ho a yewra omane boama e yade a ni free mu a wo free mu no achi no video na sempa wadodo na social media handles no ene efifiri ho ba ena wodifo we say hyenkom enso yamfa anya asem ene ye ne ena we ye say we can say wabra na wo ye wo som kese e wo na sorry dem na ne nyina mu no ena presidential envoy for interfaith metre panyipa ya ban mu no wono ene ba esom ene feku ahodo no na nkasa ho a wono ena di mu ntintiman ye ran monyan for Elvis a free yankra wone central for bonkomo ene de ya de ato yanim se ne hyehyɛ ahodo na no ena wonom ede to kwan mu ni nyina ni se wodifo biada no ya ne yese woni animonyam e woni krom na nso se enya sa na ti o my Ghana ma so obesre akoto e de ama eye difo ahodo ne se wa wo benya yekire e de afa ban mu mpanyimfo bia no e ho no enye se bia wo ka wa sori dem keke anasa wa bonten na de aba beto jo obesre se wa bia kwan mu ato ho mo meyi wonu aso kire se be ya anamotuo pa bi wo ho betimi eto afa ho a wo betimi ayo no sasa se ye betena tanfofo ho ama no adane yen kwaye. Of us are aware of various and diverse video, audio clips, TikTok, etc., of various propositions of all kinds. Since the unfortunate incidents of last Wednesday occurred, and most of them, when we go behind the scenes or even on air, they say that when they see these things, they do not have any means of getting in touch with the individuals concerned or the government officials. And so we decided that it was important that we create an avenue and a channel to be able to manage some of these things, because a lot of them have serious security implications. So we are saying that every man of God, prophet, pastor, has every right to prophesy about any and everything they choose to. There's no problem about that. But we are humbly request that issues that have to do with the president, the vice president, senior government official, and that have security implications, and emphasis on that. And so let me just read what we wrote. As part of strengthening national coordination on spiritual matters in these times of uncertainty and complexity, we kindly encourage you to inform all prophets, men and women of God under your oversight that any prophecy or spiritual insight of a national nature, especially those with implications for high-profile political leaders, governance, national security, or public stability, should be formally relayed to the office of the presidential envoy for urgent review and appropriate escalation.
Abusia yɛwura ni monyanfo Elvis afiri yankra wama ne kasa no ampem wada wapem kɔnenim ekyerɛkyerɛ mu sɛ wohwɛ nneɛma a esi wɔ Ghana mu asenom ɛwɔ adifo no wɔnom ɛkasa no wɔn kɔmhyɛ ne mu a ɛyɛ ana ɛtɔ da bi ɛha adwen kakra esan sɛ sɛ wode wɔ Ghana ɛtoto ama foforɔ ho ebi te sɛ America mɛm no wakɔtena wasɔ dan mu wabra wɔsom ɛkɔ so nipadɔm atwɛhyia na wokasa bi a ɛlopre bi anaasɛ bibisa ɛba benya akwanhyia wɔse nneɛma ɛbɛfiri mu aba na so twe ɛbɛba no ɛnya asɛm ketwa wɔnom pɛ so wɔ Ghana yɛbɛkɔ akɔduru ɛno ɛne free a wɔde free. The normal everyday prophecy is no problem, but can you imagine if a prophet gets up in America and says Air Force One is going to crash? Multimedia, you are very sophisticated. Can you tell our listeners what would immediately happen, the kind of actions that would trigger? Abusia ni monyanfo Elvis afiri ankra wono ene kasama for the map by no efa osom ene feko ahodo ho dwumedia na yeda so agina nkomche ewonsemo nedo enam so ama legal and communication team member Yera Victor Kojoga Adawudu wono so babonte di na no atomu ya wo che se hwe sa komche ekoso wo memu no wo se adoso pa na mom no wo se bambomu adwumayefo etimema wo mo nan esi form se bia wo mo ni asofo no beka bom na che se wo mo ye adwuma na ye che se yatumi ehu wo se eya doso na wo ka kosi anano da re wo se mo si ye ewo eye adanse ene wo to aso che wo bra re wo se ni si ye na ne abafo tintamfidie so sofo yi sode a na ode ne dia basami kan yo ne adade a wo se ya de ehadwene na owogidie ewo bambo adwumayefo no ene aban ne se wo mo ebemo wo mo nan asifom. It's very paramount and cardinal in that the president has made it crystal clear that the investigations will be. I think that we've heard a lot of stories, theories that are being propounded as to what may be the cost, the suspicions, the mistrust, and the rest. I have full trust in the military. You know, the military, they are of different fold, you know. In as much as they are citizens, the kind of standard that is expected from them, the transparency and everything they do. As he said, I think that the investigation is to bring out what are the loopholes, what are the safety issues that maybe we did not take into consideration or we glossed over, things that we glossed over. And I know that, like Elvis was saying, the Z9, yes, when it was bought, were there issues? What are the issues that we have seen about it? What will be the way forward? What can be done? The Air Force has. Additional money for Yera Victor Kojoga Adawudu wado member wo NDC amanyoko no mu onukro ya legal and communication team ne na yekotie ye no na ewo sansem kroya emu anano adare wo sem osi ye no make say sisi a na nkrata bi efri abankese mu aba wo moto nsa de afre ankrankre na afe obi biara owo se nipa nwatwi ya wo mo ahwe wo mo nkwan emu do no so obia ebetimi edi the tribute edi aba wo mo si institutions abodo na afei individuals any public ni nyina wo so wo osan nipa nwotwe enhodo a wo bibi kakra so kafa wo mo ho a obetimi edi aba na etimi aboa wo mo se every ene ya ekopem enyame adomo a wuku ada bosome ne de toso du enum na wo mo de bebewie na chese wia dumienu kai na wo mo edi abewie ye wo mo to aso chiem se bia wo pese wo di tribute no edi ba obetimi di akwa be fo tintamfidie so tribute at presidency@gov.gh tribute@presidency.gov.gh na chese wo de kokodo mu a ye bekinkan ni na eso edi amawo wo mo se aban no ye na nim sani aban no edi atodwa se nipa enwotwe a wo mo ehwe wo mo nkwan ye beka se state barrier eno ada ne nipa mienu ayinkramofo ya wo mo ye kope wo mo krabre na ensie na aka ne de nyame yadomo efide ye di enim ya ye beye yi kese state barrier edi ama wo mo a wo mo to nsade afrega na didi hie bia se obetimi di woni konyam aba betai eye dwumedi lechi ama bibia etimi akoso a nipa ne nsa hyekrata ya se Yera Felix Kwachi Ofosu ya wono ene ye spokesperson edema president na afei minister government communications ne nsa ene share sankrate ase
I was asking Koyam no ana kaneswafua. Now was show my Ghana Sika Samso Dr. Mohammed. Aminata Mono Sodna no atumu. Was some reserve of 1 million 1 month yes nanu quarter. Say ya helicopter no ekoshi nipa makuma kungoche etugu yashe 1 more job na 1 more mukurano drum rebi na yesi ya de South Africa memu ansani ya hunu esuma si anaso obenten. Anam so amode atudwa atwaso obasre. Mrashere de fomi emfa samno trasa na momo na brana du sa won nyina ka wo bom cabinet ministers ahodo wo nyina ntena se ensin konya sansa de ka kona ya ba mu mpanyifo na wo ho aka enti won mo ntena se na won mo hwe kwan ye nam so e ma sa helicopter no ekwata hwe sa no se ne ba ya wo kina bi no wo ye na tese ni awe wo sam atise Ghana yensanhia ni mprenu biu. God has done his work. He chooses when he brings us into this world, and he chooses when he takes us away. I would like to propose that there is a comprehensive parliamentary inquiry into this accident. It's a major accident. Ghana is not the same with the passing of these great men of our country. We can't let it just pass as another accident. So I'm calling on the leadership of parliament to launch comprehensive inquiry into this accident so that we can learn lessons from that, so that we can prepare ourselves never to see this again. It's so unfortunate that this has happened at this time. 2 serving cabinet ministers and servicemen who are contributing gallantly to the development of our country. I was sure why I can Ghana photo sound for Dr. Mohammed Amin Adam. Na obofo ene de ne nam eho apaso yeda so etempo anu de na nwemua na ye gro ena no wo kwada rehosem ya eto o my Ghana ni wiase nyina no anam sayo so enipa dodo na no ena sabe wo kasa na mahwebadwafo de won de atodwa wie no kane aban na ho boafo so nonko mekire former senior presidential aide ya wasa eye kane na musini edema Ghana ewo Netherlands abrochimemu eye Dr. Tony Edu wono so ekire enipa nwotwe ya wo my Ghana ye hwere wonom ewa akwanhia elopre no ekohia ye no eya rewosem na abribia no ye so my Ghana eye wo nyankopon mind no ade bi ebesi bia no na ye de ani atweremu ewo twerɛ kronkron ni mu ene edwobo ati ba ko nchemu aduonu ba ko wo se me ba ma fahwe ama saa nso na me kwa me fahwe nko wo nyankopon enema wo nyankopon na agye ne yaka ne tra ne agya no ho wo se ebra so se ye hwɛ na saa de na esi ye no ehunu wo hu ni mpire no ye behwe ne ye de ne madoto akwam na dachi bie ne eche no yansa antin semi ho empopoye biem. This God gives. God will not take innocent life. People die with their condition or by lifestyle or by unless the blame falls God, especially on such point there. What is President Mahama way? Why the prostitution? People say impose an emergency executive order. Yesterday I heard from Pierre we must ban Galampe Zima. My first reaction after the chief of staff gave us the details and confirmed the death was to send a message direct to Abusia ne kasa no de na etwato ya wodema ye no ene se etoda bia ne ma bi wo ho a ye betimi etia no kwan wa bra enkofo ye ne bia so entimi mra yen nanso ne atenatra ho sa wose ne esi ye na ke betimi aye ho bibi wa bra entimi sie nanso enam enhwe hente no ena sa rahusem we sei ato my Ghana enti obesra koto sa da Roma ne esefata no yemfa ento ena niema enfremu. That God did not take it was we who gave. By our mistake, avoidable death. Why were they in the air? They were in the air because all the I'm glad to know that every people who have come to comment on this incident, Kwame Fianim and Ashigbe, and that about time that brought this calamity to an end. President Nipa yete nenke kane no ya ban ho boafo so nonko ya wasa ya ban na musini e wo Netherlands abrochimemu Dr. Tony Edu
ɛna yɛtie no no. Area from Tobakat Siabo na wutie free Sompa 106.5 Accra. Sompa 106.5 Accra. Yankrapata wo doye choma Ghana ehwahia no kaseboye enam ho. Na wabae mebesa wo se wo so me no so a aye sanitary pad be na oyusuo. Se wo de nya secure sanitary pad de a ene na bomodin a. Se wo bebo rally di shops ahodo mu supermarket ahodo mu corner shops mu more ana online shops mu. Wo kwa wo so wo secure sanitary pad. Sansano na ne ma no yusuo. Na ankoda no wo mo senior high school no eboa mu ye papa pansa nsemo de no eduru kwasi ada bia na schools ahodo ndodo no a wo mo sha tare fita na wo mo de kwacha service ahodo edu memenda so saa no mo ye no na wo mpese wani begu ase wo badwam wasi amutwrei ebia ebeduru baabi wo yam timo hyew sane exams no akasa kora ne bobra ne ade sitie adoro abeba to na akora bebe wuntimi elebo ne part no a wo yam timo hyew ma wo akasa wo bra ne baba by force eno nti wo ya secure sanitary pad aya secure sanitary pad abra nyina no yeso wo bae aya secure ho bo ho bra efa free chase leakage ahodo bia ebra wo bosome no aso na eba na won yare pa kwete na yo nti buawo no leakage bibia no won bebe pia fa ho afenso so esaya foda buankasa enti wutumi tobi amfa wo ne sika botena ekita wo na asante matem kopo kumase de anam secure sanitary pad ne papa ayenti Mama Excellent Cosmetics enya semketo ma wakofa ndo so puo pa no de akogu ade hyenom won moto agu so ye water waso pendodo moto akwadum pz anasa kwada so estate taxi station won mo a anka ne asempa pharmacy lane mu wona abehunom bibia ne afroi 0243 862 158 0243 862 158 na nempanyfo eni ho enkomo Yanvasity biam my time herbal mixture and me see etidi yade de anu edura anytime TIME bomodi ase etidi yade hawa obenya time ni bi ne wanondom ensu etutoi chesentontom no wo mo doso ene omo kawa ye wo ma na mema e ma ne de omo no yaro omo nya kawa na chese etidi yade no wan wenya no enti se wenya nso a e wo se onya time na wonondom se empo wunyenya etidi yade a per time ni bi ndom na ebetimi aboa na abo ho ban afie etidi yade ho me ba cho wuntumi ni dia na no so ebetimi aboa amodidi yie pa se wonam yawo enda ehawo chese ukwa dwom eba na so ukwa dwuma eba wotinka pa se wonam yawo nsha oje wo be enye yie a eye time herbal mixture your time HH mixture so wo a ene ne capsules samiedu akabo mu ate na nom onunumu a edwuma ekobo ewo nipadua nim no wankasa ebeye onwanwa time HH mixture ene ne capsules me patro wo ye be ma na se wo dwonso oti yawo ewo bemba no mo wo dwonso a eba kokokoko na chese etwa eye yade bomode ase wo be no time HH mixture ene ne capsules na wontimi mo edwuma so wo mpemu eno so ewo so onya time HH mixture no ni mienu ne capsules no na kabom na no bo say yes edwuma wo be bo no nya asem keto ne mo nna na obi adabi na oba wo hu se de bia meka se wo dress le wo pia bonten a enye se bia wa dress o wig a wa she 2000 10000 atade a wa che o mogni yi no enye no se wo yo ba o de mom se e be fra se wo yo ba ayimfie ho ene e be fra se wo yo ba so wo pese wo siesie ayimfie ho na ho etimi eye kama na se ohene no esi fom no owuram se yes wo yo ba mu a enye se wa dress akwa bonten kwa na wo yo ba eye time HH mixture ene ne capsules no kabom na ndom na hwe se ayimfie ho ne entimi nche emfa emma wo a emma no mu o emma so etimi enom enti baby a wo hwemie no bomode ase wo be boiru pharmacy show bi e ben wo ana se herbal show bi e ben wo ana obetimi afrem panyufo se bia wutie me opete otu nso na woton a fre nana otafrija owusu ageman e wo 0244 417 669 0244 417 669 na woni panyufo eni nkomo enu echi no se ohun sisi ohun so wie na sa wokotena bedwam na wo fu na ekita wo no enye te se medie ye ekita me bi dia na chese wo ya kechire eye fu foforo ya abedwaman so eye fu foforo ya ye de flex e wo town eye fu foforo ya wo sisi fia ni bi pacho osisu anu wo kosa ni nyina ne se baby a wo de techno 40 plus series no ebedu bia no
woji enimonyam usi pisita enu nti mekanfo de ama ose kwajibi na bibia enkoye mfama AI ye the technological bibia hyehyemu ne ma bia hyehyemu a chese enni uhwamo danye se me phone na network ne nye ena we se ne nye me ba network ne nye mpacho wonsa enyanka Technospark 40 series ni bi wunya bia be hu say yes ye kita phone ena ebinom so kita one phones na ne nyina mu no ye kanfo de ama ose wobetimi afre wono na no mo adidwa it was 0303 980 205 0303 980 205 or say okwa wabete te so de ama se wo betu ndo so po mu anase bia wo pemienu bi miensa bi akwache abusuafo na wo de krampo na ne bo na efo eye flexing front no kwajibi na bibia so enkoye enfama yentoa ensem no so enfama moe arishma ma yetoa so na yekopiem ewo atwoma nwa bieja north mensini emo ewo santamantemo na mrahye bedwani yo eye honorable Frank Yeboah wo de atodwa se ananu ada campaign anu wo kodo wo hye na de hye bo se nyame adom na so wo to abanoma no na obeye mrahye bedwani etena abanwa no so obere se empuntu nwuma de hia na de hye no onfa enkame wo obeye edi amawo mu na no na woni nsentwofo edi nkomo no chese hwe wadi dwumedie sonkokra abakra watu ni di se parliament at your doorstep na chese ye dimrahye bedwefie eba waboboa no wo sesa echihyeye yi eba beboa ama empuntunwuma niema e woso woye edi boa ema na dihye so etimi ehu se yes wo ba ye no wabo adwuma no eye sa niema yi bia wo se akwaya wodo a ededa da atwoma ene ne mpotemu no wo mo hyase a wo gidie se enche bia wo mbewie ana be elections no the catch me ma for say so to ba ma na me parliament me the parliament be mo efie ani e di kan ya start here for ha nti bo so I call parliament no ya breaki nti na say me be fi na me ma for the course of parliament e one day before I just ya get to offense no ya cha ma ban ya ko ba kesi so from adanko ami to intention so o ma start here that is amount me ma ye kwana nkasa MP office no any MP office they say the be ya me wona mo parliament na any party home adwuma na akona bene MP kasa na obuka appointment fi kan ba na mabesia na yaye ho adwuma we ni ba bia besia me sa man for net ya fam to dey kuta ho abeboa na ma atongo be dano ayi na nyina so aboye Arishman body pokasa ye honorable Frank Yeboah wado ene yem no bedwani awo atwoma nwa beja north mensin emo e wa santamantemo na enu nachi ena nana ayinkan banie enso editi udwa se hwe sane honorable aken ayekofo be hyase yi ho se eyefum kwaye ne se bi opesika bo ne yera komakra na ode kwo honomo opesika akoye ne yera ho ade a na ode akose sa ade na ya wo no mujai Mr. Dominion, you should come and look at your yes, what you are going to do, what you are going to do, young Cassa will bring police to come and then find the and then one out of Acasem, you are moving to the red. And then one out of one Acasem, and then one shot was to go to the water. The son said, when you are up with them and a them, I don't know die and I don't want to. And I am them upon a responsibility. It's one of them was that one school of a kind. Not only the school, kindergarten level to the I left the anywhere. I know one of them go away. I am Jimmy. And you are about the support today. Mr. Adam, most of my son here, any school dress with you, and found one behind you. Like I said, I'm going for our while. Arishma ma nipo kasa ye esuefua oba panyin na ayinka banie de ne na yekotie ye no Yatwa ansam no eso Ghana Health Service woma Ghana pomdi adwumako no adiaba ya wabo amane woma kire se mpox yade no a yani enya nkuho no yade akwa ekosoro pa na yakase nipa makomako dunwoche 18 na asanso anya bi ade akadada no ho a Ghana nyina no nipa rodro wonmonya mpox yade ni bi no akwa kodu ahasa aduanan ensia 346 cases na Ghana yenya na nipa ba ko pe na wometumi aka se wafiri mu a afoforo bi ema meka ho na wo hwemo pa no a na wonmo kire mu se August 7th ni mu no
ana kyerɛ ebi babɛka ho nti no munim sɛ agya anka babia duru de Ghana yɛsoso ano na afei yɛyɛ nkyerɛkyerɛ kakra de afa ho a nanso ene no yade no ase yɛne yɛni asensa damfo bia ho COVID-19 ba yɛni ane ku ho ana sɛne na Ghana fo se bi bɔ mo modern fa no we de no nte saa nam so nti no yade no kwa na ekɔ n'animu a ene wo betumi akase so dua sɛ nipa dun wɔtwe asa nya bi ade aka ho ama ene yi nipa makomako ahasa aduanan ensia na mpox yade no wo mo enya bi na yeto ensam no eso post wempemase edu IGP yera Christian tata yohonu wono so abo aposifo mienu bi abaso ye papa na wo kyerɛ sɛ aposifo mienu yi a wonom wabo wonom abaso yi wo ma yade obi nya bi da wonom gina wonom tumi mu ama ene kyerɛ sɛ akronfronfo ma moyefo bi a nanka wo mokɔ akɔdi wo manfo wo mo ablekuma ene mfafra mu awuo no Ghana Police Service modern bo ene nipa mienu modern bo nti saafo no wotumi akyere wo mo anai wo mo awa aposifo ensem na enipa yaka wo mo asem yi Chief Inspector Patience Tokoka wano no station ewo Enya District Police Command wono ye adwuma wano sesia no wano mabonaba so ama enei Constable Joseph Ankodo wano so aka ho bia wabo wano mu mienu abaso kyerse wamo dwumadi a wano madie no aso wano mani ye papa nam so nti Constable Joseph no wakwa Lance Corporal ana Chief Inspector Patience Kotoka no wano so wano mo atu ni dibre mu ede akwa Police Cadet Course wano so kwa koye bi ede aboa wano mo akache hono mo anam so ama Ghana Police Service twemu se sa dwumadi wo mbekọ so wa ye no de aboa aposifo abaso ye papa pasanse wo hwemu a enuoma wodo bia na ekoso ewo August 7th no kura no bobi ya sase wa ablekuma na nya aposifo mienu yi ane community police assistant mienu bi modern bo a anka de Ghana yete ye ewo maimu no nanka anya semda kura na so aposifo yi ebo modern won manfa ho ane etututu a na konfronfo ne to no wo so kura wo mudie mu ama ene ya ye kasai wotumi adomaboa ama aposifo na sa konfronfo ama moyefo amagedonfo yi wotumi akere wo mu a wo Ghana Police Service wonom akache ye gina we so na ya dan hotel ya ba akase bonto aso ebeba Kweku, minim se wa yeshe. Me cry man nane. Now so ebony show one embasso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but don't support as a condom. Point homeopathic clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathic clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby ena adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathic clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathic clinic kuma se ubehu endpoint homeopathic clinic e wo konoma boy hia na akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no hudru na obusa sa wo pe endpoint homeopathic clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mo da mufua. You can call it Slim Macho. Make you spark anywhere you go. Oh. Ghana, are you ready to level up the vibe? Introducing the all-new Techno Spark 40 series. The phone that has got more power, more style, and more spark. Sleek and classy.
Eish. Big screen, check. Long battery life, check. Crystal clear AI for your next viral post, triple check. Super fast processor for all your gaming, streaming, snapping, slaying, and flexing. You can call it Slim Macho. The Spark 40 series is built for the bold, the trendy, the Gen Z, and the unstoppable you. Don't forget mommy and daddy you. Long-lasting battery techno is your plug. Rush now to any techno showroom or authorized dealer nationwide. Whether in the north, south, east, or west, we always have one for you. All at very affordable prices. What are you waiting for? The Techno Spark 40. Slimmer, faster, sparks everywhere. You can call us on 0303-980-205 or follow us on social media. Techno, stop at nothing. Era, me pacho brana me sha de wo bagim. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me sha ya me kan se yi ba kwin. Ani wo yi me ensen. Bra, sanya time heba me sha esia jimi ni me fie fo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me sha me ka se me di wa dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada no fo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o pe time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu ako. FDA agi ejwadie nkratuo yi atum. TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa Adeshimaima Yadamuase ama monitor prem to broadcast was Sompa 106.5 FM ya echa edefa yemfide hudu ni nyina so no nentu oso na yewremu no na yade ani echremu ewo Krachi East Kroponimo eno ewo Otimantemo ekroba kubi ye hofo no ene efishe hwadwuma na woye ya ye friend se Tolomeji ewo ene yakwa akodro wonom echre se wo makwa akohu eye susuno hippopotamus ibi ewo nanum river ye no ewo potebo ma edi huboa ena aba bechichire wonom wone ye ekasa ye nkwada wonsem a woka ye no ye ntie bi mra no ma fresa wona penti emra mehwe wasan ko nsuo no ba ehu a oyehwe na na wasa kwase na obi no se wadane ne ho adaya sei ena okọ nti se obi hare krodu ho no ma otene wadaya no odi obe paja kro no no de wakwase ayesa na ehu de ye ya wofo no because ye nkwala no nsuo na gya na ya omko school nti se ne be ya ombetwa nsuo no krampo no omusum na ntwe na ya de oba be ha adwen pa ye konsu so ama se ntimi konsu so kra o ya bo kase ankasa wonkasa wo wabonte no hu no kra ya de usuru ansa no besa bense wo konsu nti mo anto hu na mo ama ya obon se ya de ha adwen se de enwa be hye me mu no se me kunu tu do me ne no na ekotu da ma se Nisam jam say ye nkokra ko bi because aboa no obi anim na nti aboa na be pie ha we de ehu bra Facebook wona ebehwe ma hu bi pen now dey aso mo dosu nti no ama mani so nyina yam see one time Sompa 106.5 FM Makra we Tolomeji adehye ni bi na wonom kasa se wo mo piepie hododo nti na de huboa na abechichire wonom a wondwuma sokora no wontume enkonti na panyimfo ento ana mo pa bi mfa ho ema won yede kase boni kopiem wonsemfofo mo na kwakwekuafo ya womo ewo prabo yedo no ewo efija kwabre no mesini ewo asantemantemo womo ahyase etwa womo kokwagu fom womo chese anano ada kokwo bo na eba ye no
wɔn ne aban nya adwen ɛsan sɛ aban ne hyɛ wɔn bɔ sɛ ɔba ɔbɛhwɛ na koko akuafo wɔn so wɔn asan kwan na koko bag baako etimi akɔsoro dɛ so no wɔn sɛ aban no price wɔde baayɛ no ɛnya ade a wɔn mu ani agye wɔn koraa nti ɛne anya ntɔ ɛnya ntua wɔn mu betwa koko ne gu fam ɛne dɛ sɛ efuo foforɔ no wɔn bɛyɛ sɛndeɛ eburo anaasɛ bibisa wɔn mu sɛ ɛmfasoɔ ɛwɔ so yɛn ko tie akuafo no sɛndeɛ wɔn ne sompa kaseɛ ɛtwetwe nkɔmɔ twa na metwa agu na metemba bi me do buru 3 days na matwa na mekɔ me dididi na mete ho a menim sɛ manya me ho na kokɔ brɛ a obɛbrɛ mfifiri hwɛ nsensan ya hwɛ me twe me ho na meyɛ na ɔno te ba bi pate me gu mi so ɔmfa ho hwɛ moboro wɔ ha ɔni kokɔ dua aba do bɛkɔ wure rusu akɔka na ɛbɔ na ba so ruma bɛ fetwe aba so bodi ɔmo ma me bi da ɛho akatua de nke nduru ba bia bi sɛ me ne me brɛ pani e ka si kokɔ no me akasa me nyi asase yɛ fom ansa na kokɔ no ɛn sɛ ebia banche na yɛ dɔkɔ ayɛ na yɛ ko hu na yɛ betwa mu ayɛ no ɛne yakɔ soja ne yɛ de atum you know de ubedi peto se ne kokoo no aso a asase kwa me fan sa ka be wan bre wei a wa bre kokoo ni wu na wutitem na wo yese wo to ndro yese abanya duro nya ni time bia na abanya duro bo wa ka sa hwese wo no ba ye ne se ne ntwen aban ne se won fa duro mra ansa no de agu afu no Arishmamba wey eye kuafo a wobo ewo prabo ye dodo ewo efija kwabe north mesinimu ewo asantemantemu ena wo te se wo mu chechiremu se kokori de o mbetwa agu ehun sem ene yekotie ye no na ye kwamponsa kurum amponsa kurum no wo fija kwabe north mesinimu wo asantemantemu na chip compound de wo hono na wo manfo a wo mo susu ane necessary wo mo ho ye adwuma nyina wo ma no dam ya wo mo kyerese jase nkoye wo mo kan ne adura numra sebe yo menya kane akora ya asemfoforo nti generator ena dana da nyina mu de o mani to so anam so amom de ato mpanyimfo anim se wode o mo sra da wo mu nuan mom wo krom na bia na wo ho ejo mo sre sa ba mo mpanyimfo ani ku sebe wo mom wo enkura kasem no mu nso a amponsa krom nso wo mom ani nku mo no Richard Amankwa wo no ye nasa wo ye in charge e amponsa krom chip compound a wo nom wo no ye amane boni ba wo ba edu e bon komosi how are you party to ne light no ti say etiminya light jiri say chrono cry between pon nse be light we ko bia ni paso so ye dey eme kese fine any issue generator in often no say enye more often using but emergency system you know one more generator is but see no say petrol say no na everything ya to with you by the generator no the ma you know issue no any issue for generator no I like it and I dine per se no one that's so more high empire nim so fresh no there it's say moment but then day I was your way aya Ora Richard Amankwa where nasa we in charge ewo amponsa group chip compound ya eno ho ene na ye free one for ye nchiremo ewo gomoa ehiem ye no so gomoa Westminster mu finfin mantamo na adehie na ewo wono wo mu so papa ni titro ni mpanyimfo no ni nyina da ene se wo ma ya fe na wodu wo mpanyimfie so mpo wonya ndru ho no ene emprewanyi sen da bia topabuo ena ja se wode edi wo ho de ema enko wieche no na wakofa mprewanyi sen na bia ba besie wono so enam sayo so ama senior midwife ya wono ewo gomoa ehiem ma me beni samwa woni yentwetwe nkomo na sede nkyekiremu no efri ne nchen eba ye no yenko na yentie bi ensa meto aso. Each pregnancy it's a problem here. At least every month we will get a teenager who is pregnant, so it is a cause of alarm here. For the past 1 year, roughly around 20 to 30, when you ask them the persons responsible, they say their classmates. There will be a few ones that are the men are grown than the ladies. Fia wono ewo gomo ehiem wabapa beni samwa ena yetie no no eno achi assembly member meche krokrache ya wono enso gomo atakwa onmonyafo Ayuba Mustafa wono so ede kakra etoa so de nam so a wono de ni susuye mu no wogidi yese ema emprewanyin sen no etiatese. Be disciplined. The children also needs to be disciplined. Teachers must be disciplined. Every stakeholder must be disciplined in this fight against teenage pregnancy. In regards to unemployment, the community for some years now we have taken initiative to get a university campus here, and we are hoping that when that thing materializes,
we hope it will create a lot of employment for our youth here. Yera Ayuba Mustafa krokrache ya wano ewo gomuata kwana no disem ene twagu ye. Yede kasia boni kopemu ewo nchense down krom gedodo ewo efija kwabre north mesini emo ewo asante mantemo na adehye ya womo wo ho ene womo de adehye de to aban yanim se womo sra aban ala aban mra no meye womo mo sanse womo hie ne mabebre ebiti se baby a sebio womo beja womo nan teachers for womo beba be kira de ensu a womo ebendum mesanse sanse womo hie sane amani nyina ewo ho no ntino se wo de teacher ni kura ba so wo mekira de nya de obeba to womo se aban ne se aban no enye womo mo a womo ni ensentre ni ba wo bedu etwetwe nsan komo yi Yes, cool no honum no so no. Ye teachers be says in sia ye so ho. Headmaster na ka ho sia no. Be ya na controllers ku ne nyina masa ku ne ya kama. Nti honum no so no. Be to sini. Ana sesi no ba bia ye so ku feel. Ye honum ye ni bisa. Ana nkora no so susu. Ana kuru no so enseda ye kuru kasi awofo no na ye na kakara. Ebuabu asika ma o meye canteen ma so ku fo no. Nti honum no na ye pese kaban etime ebua ye honum. Ehia light wa ha. Ehia school feeding. Yes, ehia teachers yenso entimi mbakase obutu bi ma school for no enso nyema ohu bebre a wosan ka etimi ye enso so sesi a ahode no eniri ho enso ne mo tusi wo no wosan ko mbe boa ye na ja ye nyanso no ma school for no ebi fre titi so mo benet enso ni ho no ma omuntimi enidi enya bibi enwo yensa mo moaye Arishma ba ende awodo ekoti eye adehye ya wobo ewo nchense down krom ye dodo ewo efija kwabre north mensin emo ewo asante mantemo Yedi ani echremo wabra ye twabosompo ewremo ewo US abrochimemo amano ne nsam ye free wo eba no ene se Euro Donald Trump America mampanyin wase wonam ho ena wote ne fie nso a na wotete ne wonframem ne nyina da ene se obi akwakopa besia ewo bank akese ani mu a obenho yase wei ene ewo ye Methodist ni wonso me wo Pentecost enu ntiri ye ma ne besia no obi wonso ayeso amanyokwo we se no free movement no nya de a yede besia no ebema no wotresa sade no eya ebuso na ebo oman no nti no wobekoto asrese adaroma wonom enhwe bank mpanyimfo no na sane ema no a ekoso nyina no wontwa ekire anya sade a de ebeto wonom no enya semketo wase wonfa na no hunu na eka kwaisansa wode wano edo nwura ya na ebi nwo ye kasa ya no watwre krata wenu ya order ya order wode atomra krata so ya watche se bank ni nyina ye wo ho no wo nyina enchibi na wonom enye review ewo wonom so hihye yem se bia amanyoko we sei eba beje besia ye mfa ma no esanse woni meni amanyoko mo anase bia bank ni wura no wo fra amanyoko entin bi eba abaje sika anya ade omode be ma no wei ene ensem kakra ya America mampanyin eche se wo yo ede aboa se be ya enwuma ahodo ene ekoku ahodo ya wo boa wo man no ye wo se yenya asinso bi etimi so wansene ewo sikasem no obetimi enya nyantuo pa ede agina so na etimi aboa ama America man no etimi agina ne yoyo ekwan so Abuso waso ne yegyina na nsam no yede yase na fa na do afidie na to ha anansam ahodo ya yede abaye no ne yede makote no bi ayese Pachi district court no akwasete na ma branch a wonya mfinsha na duonu miensa court no hyese wo wi susu box enti wonkonkodem Sanso so ena yeko ahoma no so ne yama ne boni Cynthia ekotwetwe nkomo Makati Hills Mpotem wo abrantie bia ono ankasa de pentoa wo ne mfim ewi akire wato ne nsono etafre hu moja enom esawe ne nsono no a emu nsem nyina da woteye yeko bechem kodi nkomo efa nkwenhyesie enam so manipa embiedo ahwere wo mo kwano sanso ana kana finance minister Dr. Mohammed Amin Adam anso dia todwa wasa helicopter no a ana no da hwe wo no yema hwehwemu anya adwuma Adisredi akọ ede ama edifo ahodo ye owo memu se onye diye bi fa abamu panyimfo ho a wapa akachi bi ewo wonti no womra na wonfa meto wanim no nto na mo enfa ho na mra hwebedwene ya wodo ende wo efija atwoma kwamyeja north mensini emu wono so akwakoya adoye a na de hye ya wo waboa wo mo na ebika werem ho ya boaboa no nyina no a
Yada baba so mo se kase bona mo messages ahodo kakra aba no yamfa antoa so ema motew. Kwa mansa pila 2 anso de ni wo se ye emergency landing biem ye Ghana eheni ye ko ye nya fasting and prayers pa afenso so master planner junior kentampo no ne de free eno se be no do se Ghana no ye ban helicopters nyina samo mo fly wa Ghana biem sanse wada no nye won de wonye ewiemu penny de na so no de wo hunu no se wada no anya mfa ma hekora na mom ni nyina mu no wo chia ye Richard Ahiagba NPP National Communication Director sat antobam so de nie wase Ghana pa na de na akwai mampanyi ye John Dramani Mahama nyame be yi nyina ye firim wate ene obekwoye na Dr. Bawomiaba Nana Kwamaboa Tiabelkuma Central and was ye Kasiabon life free dansuma na soro dan ho na wochia chairman divine otu agohom anafe shamaba anso de nie was NPP gurus guru boys no galamse enya asem ketoma yenti obia unje bia atana hoy na adwo abakwadwo anso de nie was Ghana edi asem kura ni keke kasoa munyina ya dam was Rahim Wankin ranking so de no se ye na de na ekoso watu wonso no sare Ghana pa nso de jazanuoma bi koso amse ye hiampai bo pa se ebetumi age wo man no e de free sa nuoma we mu we ane afoforo bi na ka ho na secure sanitary pad Techno Spark 40 series and a time haba mesha wa modom aso yasene ye na betena second kan kase boyi ayeme akosuya agyewa kode boaten mene Oheneyere mame akua yeboa esiama bronya abrewatia enafe oba